kakav bi to bio rođendan bez torte. Portanova ovoga vikenda slavi svoj 13. a čestitke su stizale na svakom koraku. Nek rade još dugo i nek budu puni. To je to. Ajde, možeš ti nešto. Nek zarade puno novaca i da im ovo bude najbolja trgovina ikad. Ja Portanovi želim još više trgovina, još jednu etažu više i još više popusta. Neka ostane ovako kako je, a da uvede i portastični petak. Aha, znači ne samo jedna srijeda. Naravno, win-win situacija. Nedjelja je donijela veliko finale nagradne igre 3000 razloga za šoping u Portanovi. 3000 eura za šoping u Portanovi. Svi koji su sudjelovali u nagradnoj igri od 2. travnja do danas, čak smo neke kupone još dodavali do 6 sati kako smo i dogovorili. I uskoro ćemo kontaktirati dobitnika ili dobitnicu. A potom je pušteno i 500 balona, od kojih je 150 njih sadržavalo nagradu, koju su sretni dobitnici mogli preuzeti na infopultu. Dobitnik je uhvatio, evo kao što vidite, picu i sad će ju smazat. Sreća, ručao je. Aha, je li hvatao balon tata ili on? On je hvatao na ramenima. Aha, i uspio uhvatiti? Uspio, 3-4, ali prazna. I jedan puni. Poklon Bonu, Legiero i kik 20 eura. Opa, znači Sin je uhvatio. 2 komada. Da, on je bio u sredini, glavni je bio. Bilo je teško. Bilo je teško, ali si uspio doći do jedan? Jesam. Nije bilo previše guranja, nije? Pa i možda je malo. Ali si izdržao, ha? Da. Jesi se i ti gurao? Pa malo jesam. Za zagrijavanje su se svojim zabavnim performansom pobrinuli Mirror Crew, ljudi od ogledala. Mirror Crew je nastao 2016. godine, nastao je kao moja ekspresija, to je filozofija koju sam ja prepoznao u životu i koja je meni promenila život, a to je da ne upiremo prst u druge uvek, nego da u njima gledamo našu refleksiju, jer smo svi mi jedni drugima ogledala i često ono u što sudimo i upiremo prstom mi smo sami. Te je poenta da pronađemo sebe u onome što sudimo, da to promenimo kod sebe i samim tim učinimo svet boljim mestom. Pretvorili se to sve u jedan umjetnički performans. Baš tako, da, baš tako i zaista nam je drago da smo ovdje danas i da smo to pružili svim ovim divnim posjetiocima. Subota je pak bila rezervirana za magiju, a 360 video boot nije bila i najveća magija koju ste mogli doživjeti u Portanovi. Brojni klinci, ali oni nešto malo stariji, uživali su u nastupu Saše Gerbera. Moje ime je Saša, ne čaša i flaša, nego Saša. Kakva je publika u Portanovi? Pa super, uvijek. Ovo mi nije prvi puta u Portanovi, uvijek nam bude lijepo i zabavno, uvijek se radujem doći i održati predstavu. Ja ćemo pokazati, evo pazi, uzet ćemo ovu lopticu, vidi, stavimo je ovako tu, kad puhnemo ona nestane i vidi, op, pojavi se ovdje. Pa tko onda kaže da 13 nije sretan broj?